Samni nyina na nyontofo na aka no se ya no pa se ye wia enyimira na asa na dwebia na odasum ye de yenim se binim da wo ba ka ebe boaboa ye ho na so mentwen da wo ba nsa enti munsiesie mu hu nsi na obi nim donko a efie wura no beba anopa nso ye mo wache biew emo akwa aba dwumadie live wo Sompa 101.1 takwa bra efiri Sompa 106.5 FM Accra domino na esanso ye live wo Sompa 90.7 Nkransa Sompa 106.1 Techimai Bono East Ahinkro Sompa Doma 101.3 enamho Sompa Takrade 103.3 ehwo nso binya yen afi yaje baabia fa ewo wiase nyina ntentan fidie kase no so se onyakọ Sompa FM live a wonum e wa mano ni nyina wonum fae ehwo ena French abrochimamu Paris Adamfopa radio wo fae ndi free no sabre krona nso wonum e di YouTube na ehwe yen na wo mutie yen no wo mo bie ama bibifo ewo amano ne say Spain Netherlands nom baabia Russia Putin krom nyina wonum e fae live channel so say e Ghana today ko wankrata na moboso NFA ensema apiepie anopai na agye ne home na wontentamfidie no so na yade somwo obanya kwan na wabem bra no nso no abapa ho semadu no nemom wutie de koso na bia fidie ni kase se obi nso beti bie na edu se wo frɛ no wabamu a na wadwem no broni bekase wa mute no ende sa nso kura na wachi no kete na fe wanya adaje ene yedi nkomo ewo phone no mu se de be na umesi obia so ente sa fidie no kura ate se wutie wo ho na wo san so frɛ na ejije wa akira obonso ono ayi wa firi so eye Sompa 106.5 FM na enyadruko wankrata mo boso yi a ayese entasuo eno nkonnante anopa triple A mine ajapi APAM DADAA ni meni anuanom ADWOA ASARE ena afei OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAHI ene de we no nye igweche neme oga eche ai akwa bi bonyo ogro ho abekọ ma adio ayo na kore wow enura nso sa na na etie say no ya certify oh okay nratie Ghana today better say you see enya authorization no yeah enya green light no okay as you see traffic na so yellow bio and so red bio so green kwa say green Ghana no okay ntino say ugina chiri na totobo ba park na so a enye ye emfa wa na ope no sa na ka na say achechede na ope ne moja dodo ene yedi nsu awo no no kore ti yedi nsu no nya wo no say kimwa ni asembia abuso bia mo wa wasa ene wanya so mu ide ne e trend said the Sompa no go so trend no de wo he na trend ka Sompa ho turbo answer me lecturer bi or say eya what I can say bi pa or say until everyone is free no one is free until everyone is free no one is free na thought that ultimate na what can some no can in the kind how can everyone be free and no one be free how can no one be free and everyone be free no because se obia ho beto no obia ho nto nintina Sompa aba no okay na ya mu obia ho ato no se na ebe ya obia so ho beto no kre sanse radio na egu ahodo no kre na nso papa na ewo mu no eye ketewa bi ansa na obinya papa na ewo mu no na wabre na nso de to Sompa wanya ni nyina wow no obia ho ato no kre na yanomfo didi mi ana yanomfo nso ho ato tu benya nsampatie yeah na wanya Sompa patie a yeah Sompa sanse utie Sompa na wankasa na wutie no nya akatuapa no kre na yen no nso aye Sompa no yen nso ye wa akatuapa nti so bia nya akatuapa obi nkwatwe no bi ho da bi o obi nya akatuapa o Sompa no nya ho akatuapa no yeah wo nkwadwe na adwene bone da bi wunsi edan yinsi nsu anamu untu wura ngu gata mu basa na no video bi me hu no social media nsu oto na branche bi otonku bi no ohwiegum ohwiegu gatam se enkohen
kochoki gata no wie na nsuo ni ko bufa ne fie na wanya sika dia kosi no so a ba ku bia me hu no otim no wo botons nsuo ni yiri ba no wo botons ewrade jimi o here baba ewrade jimi o ye so chachi e this country mu nanso until see e be hu no say until say ye nyina ye ho beto obi ni ho an ho beto me no wo nko a wo didi men ye se ba ku fo didi mi ankro mo nyede no correct wo nko a wo didi mi na wote ho no aye hyepe na wono mo aka na isu a wo ne betwe se kan aba so no correct se kan denti a na kato eninya so ahwene so enya wow nti asem no baby efiri no wonderful nti until everyone is free no one is free hwe ye nyina ye wa he se kamea adwoa wontana ha e ka adwoa apam wontana ha baby o nti until sa adwoa ho beto no obi a ho ntɔ me nti da bia na madam akosion so otai ka sasem wo otai ka no in a different way yeah obi a ho hia no correct nti wo ho hia adwoa ho hia me ho hia Ransford ho hia papa no wa abontere ho no me ho hia papa mia wo twam na wo press street ne so no me ho hia woni wa street ne so ya basa yeah no correct until everyone is free no one is free adwoa enedi hey obrempong de yedi o me de yepa se no nsuo no nso toma no nsuo ni gugu ye nti nura say man sha dan so fine na dem wonwunu kakra nti man sha dan so fine nti me tombo ase no tombo ase da ye mo anketenkete na ya na wo no mo nso de wo mu ni afu mo yafunu ahe wo mu ni afu woni na woni aja hia na obedi nti kuma ja no woni kakra wa so ho correct me no kitu o dia ya na ma da no wie no oja no fellowship so ma na ji so no akokon na be hunu enti nura no medwene ya hunu se because na ma bibisa no wo biti ayi North Legon Hills waso won what abrosan so nanso no yote choko bukom Jamestown ne honto no a wati North Legon Hills honto ya me hunu no no correct ya futu sem de maye no correct since we fa bi mu yi na dmo for da o mo na pa na mampani mahama wono so da wona sense yesu gu ne so man na so de nyina da no so no correct until everyone is free no one is free adwoa de na trend na nkrata na sesen enkrata no de dodo no a no wo de aba anopay daily graphic wa ha the new finder the Pentagon just enkrata de esi ade just buburuja the insight Pentagon ni ebubu ye no a o sai si do foforo no no wa ha the insight wa ha and Business and Financial Times me who say Chronicle ne the Ghanaian Times the Hawk o favorite no ko de na wotu no and in some na de edoso na o hwe papers ni mu nyina de deda baby a Bank of Ghana any CD NFA Chief Justice any Supreme Court wasem no emi say almost all the papers no omo afa na o de ma memfa daily graphic no enhyase o hwe front page hanum say ya Dr. Johnson Esiama ono na ye amrado ya oda Bank of Ghana no ono na nemfo nyini eda hayi na o de yaba ya wo kire mu ese sesi a o man yesika sidi no a eja na aso no enye sesebe wo moda sore ya na niema sesan ye ana se ye da ya na chese ye niti ye na ahode abasidi no we gidigidi no obi ani agide bi wo se Bank of Ghana for wo mo aye ntotoye sronkokura ya enye enne anenra en wo mo hye sa nhihye no ase wo mo bo adwuma papa se de be ya o maisi kasam so ebetumi afa ntuma pa ede efra wo mo se inflation eswate eniema bo anka entententententem na ehuriko ena sa inflation no so mpepi ni ya na ukọ amanoni dwaso a ne wo ya na nsachira bebre bam wo hono ma ne yeso yenya san sunsuaso no wa ha enti se eniema so aye stable wa mansan dwaso inflation sote a case ka sote
ene se ne ma bo so tia kas kaso so mo se nyame ya adom amemene da inflation ba single digit amanfo de twi won ho nsafa what is it lorry first ya nte so enti yen hwe ni mu se transport operators no omo se nyame ya adom efiri memene da eko ene omo de nteso ne beba we die omo beti 15%. Akwai se guta fo die ya na no omo share omo dwadifo ne omo nkrofo so omo omo teso a omo betum miensa your friend one precedented ebi si da into one the base kim watchna I say esasabransa ma chawa de no what did you find manual de benkumoje se akromo omu ni wo mu dada so omu hu se adwuma no si emu ayedin ene yesase yebete asentuade abuosu ezesi an trips no wo ye no bombu no tot se ye bu apetition no kre ezese bia anka me free bia o free circle ba konsuwa mu a okra de wuti ate se ten wo mote free amasaman medie konsuwa mu no awurade wo fa circle no de wa besi wo de achewa no de wa besi bia achimota achimota oduru achimota no di barrier no de wa kwesi barrier mudu barrier poku ase abasa sa wo kwa amasama na afa no circle me say unsi anka normally ese uti ate 7 cities abedu no 25 cities what base sesi odwuma a wo mu dia no enti ne ye besere transport operators no mpanyimfo no wo ne drivers ne pa no mu na menim how a we no wo betimi regulate no wo mu ntimi menim how wo betimi regulate no me de meka ne mo nse ye baby ampani me de kro eyo ye na te say de ye binom kan every 1 minute bia abanso de na mu a anka bia so bete aban de ne yesi etu aban ho etu aduam ti ne be kwa kwatena chiri na aban no no kra no ayalolo no eno no kra eyesen ewo krum ha de bia obehu kai na nipa ayemu mai bigirejire mu ni ade especially de ekosa ye kwan esobari amasama pokwase enti wankasa na ka ne kra no wunya bi na ebi abegina ho na eludu a enti ubetwen se ayalolo ne mra ansa na waforo de bi enti ne nyina no akwakoye bibie wo ho na kratafa etosu edumiensa ewo daily graphic mu eno de aba Chief Justice Justice Gertrude Saki Arabatokunu ono ena nimfonyini edahayi na maame no a file enkrata foforo ewo Supreme Court ho a ya wone lawyer Godfred Yebo Adamekane aban lawyer panyini wono na ejina mu ede ama maame no wose ekwan a wo mfa so ho no suspending no wonte ase emu obrem omayi emra etia enti Supreme Court no hwe no wo mo enka bi ema no ho nsem ewa hanum se enye no nko a wo mo ba betena na sem no so wose empirimfo ahodo beye mienu bi wo mu a wo mpese wo mo beka sa committee ne ho anase wo mbeka bi enti ne ho so asem ewa hanum se ya kratai edi abagana immigration service apam wonsa no pe oba eni edi hu nkomo wo mo ekokyire enipa beye empimu mienu ahanu ani aduanan baako 2241 ya sankrofo nyina no wo mo eye amahodo so adehye ebi eye Nigerfo ebi eye Nigeriafo alatayawo ebi no mo eye Liberiafo ebi free Burkina Faso eni me yahodo a ebemben Ghana na ye kire sankrofo wo se ya na de ye bufu kura ne se wo mo ba asabe enye se wo mo be padwuma bi kura ye na ede mfaso bi abre wo man no wo mo betena kwan ho sesi adwen kese pa na manfo wo mo de nam obe bitimi hia wapam oh hello sister mbacho ahaye he mbacho ahaye domi ana ahaye achimota no bia we bi se nipa no o kɔ he wo si wo obi na me ba be hia no ewo ma 7 hanum sei na nipa no me baaye no ma frɛ na won fa me call me so me baaye me nkite sika bia etinka we de odam mo betimi ama me 20 cedis bi na me dia faka esa dia akoba bia mpacho adwen kese no wode na me careful you careful no your friend adwen kese obo adwen kese enti
Sanya man a hadwini, woman nam kwan wudu bebre so say yes ye wiawa near the kwan adrinkese near the beju sika na woman so mu de omayi omani mu a woman stress ne de te say mamefo no ne nkoda no obekọ no woman te bypass overpass ase mamefo no kotena baabi no maso man koda no omu wia no ma be bedu ho no kra mamefo na nkasa bekọ no woman te wona chance no esisi woman anim woman se sankrofo nyina no hadwin enti ya round wo mu nyina akla wo mu afiri o man yesu ahodo so na yesi ye de wo mu ko wo mu krom ba bia wo mu free baaye de wo mu akọ wo mu papa no ne wo mu kunum ne wo mu yire no na saa enkrofo 2000 ni akire na ye kire wo mu no so far emu 925 en yetimi aka wo ma eko wo mu krom omu na ye hu wo mu krom omu ne ye hu wo mu krom aka wo mu akọ won say ya na repatriation no omuhia enhihye bebre ebia ehyen ede wo mo beko ene de keka ho enti 925 so far ena yaka wo mo maka no so immigration force say wo mo totototo ne ma se de be ya ye betimi ede wo mo maka no nyina akọ daily graphic ede bia ba no pay Mamenfa the new republic or say revealing the bloodlines ena bodin. Now, so can Chief Justice once more daily graphic mo and it high. We I say yes and somebody and was it high. Yeah, by wow. Now, what should I say? We are the new republic, you are the abanono. Was it Chief Justice as I say, war pray from gidigidigidia. Was one prema man for enfan and some fanechi, and as we moon chefu for the quantity me would anumui. As I say, or no crampo say be born. New Republic say, Nabusian for. No Chief Justice tokonu wo bomodia ye deal bia ya piadonko kan deal mu ana moye koye deal bia ma contract a ne bo som 456,456 ekodi abusuan no won chen na nipa wo mu abusuan no nie o se ba ko ye fra no Edem Sarah Amiga tokonu One ankasa no one na ye director of marketing e wo sa adwumakuo num o sa adwumakuo ne efre no me hwedi no ha se di ama e na ba ko nso o se efre no Seiram Frances Afi Tokonu wono ye managing director e wo adwumakro no amu efre no Design 37 Limited omo pama de ene e ba bi omo free de enti the new republic say CJ ene na busianfo say we shady contract shady deal ene okoye no wade kwama awen ene o sign afi kwatena fia say say no ntini wo pray say fufuru bi hye so ba enti won yi ni pe anhwe ya ne no so abo no enti ene yesa de ene won pre sana krata na atro no so nya bieye okay say John so ye nipa ne ba no kre na the new republic Sunday abawa ha and watch that say one mu a efa enkrankwantem so titiri pa ne Central Business District no watch that say AM boss ye say wa manka nye say wa manka we nim say ufa kokobod wanim ho no a fa dabraka kimbu ekofa CMB hono ewure mu befa kire ho befa dwakase no mu hono ande ko AMB ankasa wan ko sana na matime fa ho oh sana ka akrat mbonsa ho oh okay wenim da ene ase ene ngo mo fa bi mra mpatam ha na do me ha se so ya na asem asi wa ha se because ebo no nsia ene no nso ana atimi se ka kwan de da ho ka mi ensa atimi fa one side man ye can 6 ebetimi aboisa ho da kro mama na ye enti wansi oh say am mayo wo bodwuma papa na ya na aka me kan mayo abodwese woni esi edunketia wo mo ntokwa bia no wande yanso wonkran si edunketia say wo ye bre ho ko campaign na do abodwese na de akọ hantem na assembly si ewo the new republic mu ayiwo kai abrantia na efre no kwabra boadu Bronfo sonko anu de ma kane mampani abedi akire sa time no ye vice presidential candidate okay Alhaji Bebo Mahmud Doctor
say yebeto aba 2016 no ansa na yebeto aba na heat de gina mu no ana yete say abrante na to aya no wo no ho a oko USA United States of Asamando na wan kire say ekomfie dunie kan emampani abedi akire sabra no ye candidate vice presidential candidate na asem to ne special aid na wo free mu abaye presidential vice president ano ho ba wo bo abusuan ni nyina ekomfie duni the new republic akire say wan si di kranko nyame ne nka wo we the new republic ene ka yo no ahwemu di aba no wo se abusuan ni su adan ya wo bedi Dr. Baomiachi ena awra ho semi to no ne maame ne yire ne busuanfo ne nkoda aka wo faasefo ana wi akoze de nka no no didi mo bidie no breadwinner se breadwinner na ntimi anko wi ni bread ya mabio a wo ba nso be hye ebo hye nso aya akadan ama akoye asem the new republic kakra wode baaye ene agbachire ene na bo hye na ese national cathedral mampani mahama nso se enkran insu a emene fa amanfo no go behwe no atu ase safi we hu say until everyone is free no one is free ene delegate da obokrata na me de to aso wode Yura George Anson wode nemfoni abeto akire na dom atwa no ho hye wo maboko gya nya yi na won moyo eno Senior Staff Association of Universities no wono mo say enkontweni de wo muguso etwe na wo mo etwe akopem se betie edakratafa etwaso miensa anopai afi wasanso ede maame tokono mfuni aba beto akire na wono nso wasi waban anopai no nso kratafa etwaso miensa saa na Transparency International wono mo na ekasai eno kratafa etwaso nsia o delegate de obokrata anum na wodi ato se bampani Dwandramani Mahama gonja de se kronkron kai na ebidi che no na wono nso dane mae no etia ethics code no bia che wade na so de amoma etia ethics code no enti ofa kratai na biebie mu a de enti Transparency International wono mo ka we no se na wono mpese wono je se lawyer William Kusimo ba wono bem se na o mpese wono ba bi free na de enti a wono de be che no na ho krataa won fa ni nyina nka ho de a enti eno na krata ye twade aba bi nso ana wankotu ya gift tax ewo code of conduct na say say gift tax and obi chewade so kotu ya ho tax say otu ya ho so ayamra na say obi chewade no wanka o say wanka nso we di tro na nye ska of form credit otu ya tax okay they assassin nyo dia your mind dia assassin so ntweska okay say so kotu ya ho to ene delegate obokrata akro na wode swafo hwe yensa ase ene agudie ho nsam Yura Emmanuel Makofibu a wode mfoni aba beto akire ene wo chese Land Commission for na wo ka sa ase media kire wo mo se wo mo dwumadie no wo ma enuru obi bia aboboa no na ma adwuma no atimi ayefo na ayakono eno so ho nsam anopai delegate obokrata wo twa bi ya wode aba beto so na uwura mfimfini ho a kratafa etoso nnum no wode sa Britain ni no a wako Namibia no wokotwitwa ebinom adagya mfoni no wode na ba betum a wo chese wono maso ne penchi ya no penso edaha na wono mu a ede topa ye hye won ho topa ye menfo no bi suicide bombers no ene ese Pakistan ebi koso pa na ya na wo mu de hye won ho pe wodi America school mu no wura ene no nso anopai kratai wetwa bi ya sa afọ no bompa ese okowura school na ne ma wo bi yo na Pandit Yura Dr. Esiama wono nso na de ato se Ghana City no asesei yese enya baabia gina ye de boy ho safo hene no ebinom se we ye too soon na nche na atwam no so we begine mu ache enti eno nso daily guide dia wode na ma no pay apam the finder ensem a wono nso de aba no pay we die eye futo sonko ena opanyini bi a wabene ewo adwadie emu ye friend Jonathan Nilaye wode ema new business owners say bia na nsem emabru no wo mo bom ho modern pa ene ye ka entrepreneurial skills a enya asem kuma kra wo se ya de pa na mom no bu ho no ma wo hye business fofra sepe wo pe brand influencer na ma TikTok esi wo madwuma ya sori se gidi obu ho no ma bia o wo se me pese meton tade ana se bia mema eho niema mpaboa
or share business for France was say a ya mamma may pray ho say ye beko fa obi na wabe market business na maye onka say o yes enyu nemo ma business no enyina okay mani tintim said the bit me tuatua na hoka said ye be ye betime tuatua saa aka no enti e bia we set your business for at the end of the month and na what you bia no influence eba e bia enfa say 10,000 Ghana cedis me ken wakofa obi a wutua ne ka be 30,000 Ghana cedis se ombo ne ma ne hu dero into be won say ye to ade all right so, but income na wunya no enuru de wo spend e wo influencer na wakofa ne so no correct enti no we de obesere say new business owners no ya wo mo fa self tuo no na entimi emoa wo mo ase ha ya wo sign de aba odum jadwumakuo na e kasa yi wo mo sese ya ye wo mu die o manfo nyina wo mo hwese wo mo ne wo mo bedi dwuma papa ni titu ene wo mo emergency lines no wo mo de ye dwuma no wo kire mu esesa abre ya nsuo tutototo ya nanu ya kura de esi ye nyanso anu enwiye no wo besere pa se bibi ikoso e bia nsuo ni mu eja bi hu asam ato ba bi ana nsuo no kura afo obi hu kire emergency line mo fa nya adwuma 112 no mo frɛ ya fire service for womo wo honum available ya womo fidie ni womo asan ahodo womo de beba beboa ama bibia etumi akonkan ehun nsem enso ewo kratafa etoso mienu kratafa etoso enai the finder esan ediaba student loan trust fund for na ebo amane womo se eyi free registration any fees ya ye betua edi amasua pon mu womo ayafo womo kosua pon mu for free first years no muso mampani John Domani Mahama eshebo ese afie di kan no obefa ka no ede ama addition for no and students loan trust fund for their betu just ye kasa yi addition for be ye empim aduanan mienu 42,223 and woman register baby we registration into woman register successfully it is a ne kobase sikana ye krado na ye sendia sa addition for 42,000 ni eche ni de woman is secured woman is secured say secure sanitary pad okay correct and nice one sabe we secure u baby no na we secure school so but ya say nyina ya brabo secure sa pepepe enti ehun sem wo hanum sei Ghana Standards Authority for omuso mahunu se na nsemu ECG for omu meters ye ya mpepi na eba abonten ye calibrate ye enti bon se wo to credit ni gu superhim asem frama we ye hwan na de bai mpacho we ye finder so we aye no answer de bia kase ye wa ha na ye wa ha say mostly ya de wo kasa ande wo mo fa ni late na wo mo fa ye enti no wo mo so mahu se ye calibrate ye enti pepi no ya wo mo to credit ni gu so a enche na asa utimi to credit be 100 Ghana any 3 days na ekọ enti no wo mo hwe no wo mo adi hu dwuma Professor Dodu na kasei wo so wo mbehwe pa wo mo atusa na mo na ya o report ma wo mo nso a ECG4 no o meka so beba wo beba na be ya wo mo beba abehwe meter no kura de amawo no na no so akwakoye boachi bidin enti ehun nsem wo the finder emu ma me fa Ghanaian Times ento aso ha Ghanaian Times ene wa kruche no akuaku ene wo de aba na menhya se mfimfin ha ayi Muntaka Mubarak Mohammed MQ M3 nimfoni da ha interior minister ene wo che se wabomodin ahwehwem ehunu wo ba ye be se bosome kakra ni wahunu baabi a ntokwan keten ebi ya ahensem ebi nkrofo ajawa monka bi so ha na ye nsase langade ne de ntokwa beda busuam yenu ntam wahunu ye no wahunu maako sa ahasa ene aduasa enwotwe 338 hotspot nationwide asefem papa ena wode honsem kakra de aba ewo ahase no na Professor Peter Kotti wono so nimfo ni da ha ena wo kire se we ye futuo no de ma aban wo kire se aban ewo mu se ye nyina no ye kwa digital
digital say uhia so obi send you sika no an say ofa no mobile phone no send pia na ba nanso my to physical cash engu sanse ye ya ne saa no nso sande assembly o man no papa wono na we director edema Institute of Statistical, Social and Economic Research and wo ba ban kokose ye kwaya digital beduru baabi no ubeduru baabi na ohia physical cash oje nsesa wo bendai ebe ha dwene pa na semufo adwempo e wo Ghanaian Times mu apam e ha dwene pa wode abawa ha eno krampo na san so da front page ne so bagaya no and what you say after 92 years ya yehunu kwashioko still kwashioko gusu kunkrofo Ghana kwashioko they are krana fuye do na malnutrition ya ni aduane papa yenya nintia samre nemre ya etimu ya magana ku ya Ghana ya yetimu after 92 years yinim says food groups ni nyina no still kwashioko egusu kunkrofo ewo mayimu ya semufu adwempo ewo Ghanaian Times mu kyerɛ sɛ ɛha dwene papa na aban bɛkɔ enye ne ehia ni sɛ yɛba na ayi chief directors ɛne ministry hɔ no ɛne ayi wɔn mo adom tutututu teaching hospital ano hwan CEO fo ne yɛ pamon ne yɛ wo mu nkonsa na aban wo na aban we ne yi wo yentimi mpam koshoko na no ayi coronavirus ba yi yesi apam bete nyansa ketua bi wa bibrem eno awie ya be kan de ko ene ne aka still koshoko gusu ko manga na mpanifo eni mu nkwada ana semufu adwompo wode aba kyerese ya nhweye ye be so man na kobɔ ne hwirehwire ye kita ye nsam hwirehwire ni akobɔ ne hwirehwire ya nhweye a nkwada no aye se pani to san na ekɔ mabunu die mu no mabunu na kwashioko ku won no entisi ya nhweye ni anhwɛ ni ansesa wo man no na de bibia be ya amanyosɛm ɛna we ye benkum entimi me de fa nifa we ye benkum me de fa nifa ye te hɔ saa na kwashioko ku nkwada ne nyinaa na mpanifo no nso kɔ a na afo man na bo Ghanaian Times kakra wode ba ye no ye mo kyiri saa ɛna ne no informative na eno dedikan ho the Ghanaian Times ene ma memfa de mienu na fe yemo aboye ho the overseer na memfa the overseer wi a memfa the chronicle ene wi a the national enquirer so na ye the Pentagon so the whole consult eno no na fe ye aboye ho akwa eno na the overseer da bokrata no ene credibility and fairness anopai wode yewra fellas kwache ofosu so afọ a wohwe aban kuta hodie so wode nemfoni aba beto akiri no wo kyese esuafo a wormo kɔ suapon ahodo a yeka se befa wo mo asase sika no ye bie portal no to ho no obi eni ho a wo fa afna biam nipa be se empem aduanai ba ko de wo mo nyina fa motoro kan te se Israel 42,000 we so 41,000 students wo mo wie anopai edaha eno achi no wasande aba beto so wo de Dr. Victor Asareba mpomfoni aba beto ase wono na hwe nhia so National Health Insurance Authority wona ye boss APAM yes madam APAM so wono si waka Ghana Revenue Authority asegra agra na AMG ama na KMG kama no na overseer say 259 million Ghana cedis 21 days claims in kwano no yeah insurance won be ko until o mo de ko o mo de sika no ko enti eno ho asem ena no pay we twade aba yewra sameja mfi dollar mine say Ghana cedi no enya ne ye gina so pa na ya ban ne hyehye papa anopai de overseer de ode ba no afi the chronicle de bokrata enso e de nana grada wode ni din na aba beto akire
evangelist mama part na ha de wan fa evangelist na ma wo de agrada an ne bai reverend doctor reverend doctor Sabeka na de evangelist evangelist reverend doctor evangelist yinu ka ho ebia no de akwaje reverend doctor na wo ho se Ghana ni besri bia no na ne nua ho akere no enti wo se agrada laughs over Empress Gifty's 200 billion lawsuit. Me say no me fi video bi me stress. Ase on what the onya lawsuit bia. Onya someone su bia. Yeah man dollar kura na obi ansama no. Afi na obi minim na ne yebo. Ebia dollar na hu ye ntino ko 200 billion. Yeah no correct. Enti ehho asem no wo de ma make to tokono nsomfoni ato akire. Na afi yoko award wa no mo penimpa Yura George Otibonsu wanya and a doctorate degree and pay and also what they are to actually. Now was it ya young kind of home and woman a wapam dadanum APAM DADAA ni monson. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in him. Unitary Bible. And what's it? Unitary Bible. Oh, already, yeah. Oh, you drank Kwabia. Hear them. Na unimwona ujana kotwa asemnesi sefini asemnesi ajoyenko enye na yemfa the Pentagon yemfa entwasoi na kratafo etoso miensa en wodi abai o mampani John Dramani Mahama ene kasei wo kire se ya na mpempi no hadwene o manyi emfihia aduosia nwotwe eni akire mu ne yewi enso o man no ntotoye se bia ye wo plan bi e da ho no mo e betena ho afebo ye ni bisa etubon sa abai we ba na wo de ne de aba na wa besene ko aban foforo ba na wo mo so abaye wo mo de ye ntoa sa de ne ya de pakora no a wo mo ntoa so ne ye gya to ho na sa ne ye ko ye ni mu enu nti e na NDC aban yi ba ye wo ma ye se ne wo betena se ne wo mo adraw enhyehyɛ sonko ye no no mfihie aduanan ye da ye ni mu 40 years enya asem ketwa wo ye development plans sonko e de ama o man nti wo makopa ho dwumadie kura ya commissioner wo mo ba behwe so e ye National Development Planning Commission mpenifo ahodo a ye de wo mo ato so se wo mo emra mehwe na dwumadie no entimi nkonkan ho sem krata yi e de aba ewo enchen ha na kratafa etoso enson ewo the Pentagon mu en wo the Chief Justice nsem no aba na nipa ba ko a wodi na no ato asem no emu eye kani director ewo Ghana School of Law opanyini KWAKU ansa asare opanyini eba emra wa beni mu yi pa wodi atudwa ya wo kire sesebe Chief Justice wa yesa kraman ya wonka obubom so wontumi nka wo se ekwan a maame no afaso na wasan afaile enkrata afoforo ewo Supreme Court ho no mo ase wodi ni titu pa ne committee ya won ba be mpanyimfo a won ba betena nasem no so no ya wo se emu mienu de enya de a wo be ma ho kwan se wo mo ebeka dwumadie no ehu Justice Gabriel Scott Poaman eni Owura Samuel Esiedu o se how o se no expect saade no kura emfiri maame no sabi wono woni mu mrate mrase de mra eye adwuma enti otu na mo bi se wo se constitution ni mu eye illegal etia mra no o se illegal se sia no hye dan hwan na yemfa na mra o hye dan hunu de wo ka no kura ne de ye nyini ni ye nyini ehun nsem aye buburuja no wono ka ne saa no na Owura Edugita Maklo ya wono so eka emranimfo uko NDC amanyokuo no emu a wo se wono de nani age pa se Chief Justice wo tu saa na mo no empepi no wo ye mranim ni a wotena wa wo de bia wo na wote mra nanim na amanfo de wo mu case ba na wudi na so wan kasa no won hye da ya wotena nchen a ya na ma asem ye interesting pa nti se no wo se wono de nani age se Chief Justice etu na mo bisa no obompa ye se constitution no emu no benefit bia ne akwanya bia ma me ne benya ewo mu ama ono so womatie na asem se citizen na enya se bia wo ye Chief Justice keke no eno so wo se enka ebetimi aboa pa krata yi de ho nsem aba no pay apa ma me ntumi de na sepo National Enquirer me ifa ba ko pen na free ho na day break nso ye den ya break na nya abawie ayi wonu mu a abato komisa
efa won ma won ko hwe abato so afra se no wan se abato komisa abesi ne ontu a won ka ntu onfo musika ma won ye jeska ya jeska nti ma me Jean Mensa ne mfoni da ha ena Bosman Asare ne nsu ne mfoni da ha wasi pay us our money we national enquirer national enquirer ne ode aba no ena daybreak nso kakra ode ba ha se me fa ne tawu ha na fe yenko manfo messages ni bebre wo Facebook no so ayi Dr. Gideon Boako ne mfoni ne da ha yi MP for turn on off wasi ewom se mahama na ebu man no enso baumia na adwene po na ebo ano asentiawa se ne nyina esidi no ahoade na yese yepeja no ase ne nyina baumia na nisu ade hunu ene na nimdie na mahama eye ne kakra no de adwuma nya sa anka ho nka mfoi CJ tokonu wono so ni petition ya wode akọ Supreme Court ya se nipa mienu bia wo committee ne so yenyi won firi so yi wono so de aba wa hase a wode mu nchiremu aba na ohwe ase ho e wo daybreak a wode ba ku bia bo say coming up agrada dollars how Samijemfi sealed the mouths of the MPP communicators nti we dey hwe daybreak no what and you ma break we breaking news na daybreak e break the kama sa no what eno wode aba wa haniti apam me nim se me fa messages ni nto aso tewansa ne abo numbers no dia matifo a na me ba o yesi enkrofo bi twitwa aban sa asetom okay me pacho the insight se mampeni mahama a oda enimanimu ya se saade no omomfa mawi ti momo mutwa aban sa asetom omonye careful se nya aban ofa asefo a o da bi Ghana for na bi Ghana for na mo ene na ode ye bobo ahoma no Facebook die no fa bibra okay piaga e wo Facebook no so o se Honorable Sam George o Ghana ha o ha de o se nkran to nkoma no se still say de no wo position no o ka se data boy de no se grade ne boy de pa enti wono aso abeya so afo ye o sa aso ye ho na de onye bibi mfa ho set antobam o se aka breastfeeding what if malam was say wo great show okay e wo Ghana ha say no wo hwe ne correct one pa wo say Ghana de ye ndisi ni Muhammad ya forever wo hene nana message bi was say good morning Branty good morning why Ibrahim Rankin was say good morning to you all in fact they have to reduce it for the first time in Ghana more fire on them Ashenka for ne de na ye kan we no was and be say oh that lawyer should get was it the back na de men kan was it because we are resetting and reforming Ghana na say justice talk onu ne lawyer no kan asem no okay nana kwa magwatin wadi fabric kuma central was it good morning Sompa good morning team I say a very special greetings to Vera Ntiamwajima aka the KWAKU girl. She works at Student Loan Trust Fund. And to wine as well more school fees in the whole demand. Oh, okay, why are there pa? Kwame Richie was watching you live. Kumasi 21st clinic. One more area German phone kwa. Esi ho. Ewa sentimental so mo overseas ho. Hada braka. Teacher constitution the free amwase. Asin TJM kra ne NDC anyomde. Dia ya no where you Ghana ha was we nya no mo ye na no mo ye no person the chief justice feel hono de emfa kra systematic press wadi we aba was say happy birthday and confirm I say glorious birthday to my lovely son Solomon Otemba okay our one few bank Doma branch. Was he we free ne papa ho auntie ne papa Asunaba kwesi bechi doctor one for doctor na ma what ni post so doctor Asunaba kwesi bechi ya ono so owo Amagashi Herbal Center Otechiman was he man no happy birthday Yakopon no nhira no no me na suade hu nyina emrem sanso na Osman Salifu ene na woda wono so happy birthday and confirm an Yakopon no nhira no pa Osman Salifu aka sacrifice Yakopon no nhira no pa na wono akasa mu no why director of operations at the True Democracy Football Club nti Osman Salifu Yakopon nhira no ena
soja ni ba ko asese o will leave e wo be ma camp ho no a ye friend Thomas Day o ma sha ase frɛ wase wo chia wo bia wo sompa na o will leave ntini radio no unchim said that sompa ya o man na na o ma commander of army staff nsuntie bi correct one apam yanko ene ahoma ne 0260196064 0260196065 0260196064 ebraso se wo de wadwen kyereba na mo wo ba radio no ya na wadwom no se de be ne yebete wo nkan ye udi ne bia wo frefri. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Udi bia frefri sompa nkan ni o. We sompa akotia. Sompa akotia mo yentio. Mami sa mi former MP, mami sa asra Obrempong. Munya oje na lutan dollar board game but na board here betim and kind. 5 cedis. Cement 85. It's not dollar board game. And is for the board once for instead dollar back from Accra board here betim back 20 Ghana. Cement over then sembo this is asima kotia get some 1.4 it is coming 1.4 and crime and what was it 1.250 baby 1.3 it is dollar never from ananyama boy Diana Ghana for pay and after dollar ne boy nanyama ba from Ghana for pay Ghana need ya the mo yada se no de sa na nso betimi ebem 0260196064 and 0260196065 so mpan kana na wadri udi bia wo frefi. Good morning, sir. Labadi, sompa labadi. Anope yentiu. Mina bema, afena Ghana politics no. Mesoa metiase pa. Na wahu. Kaza mama betna so no. Obi anka se obo adwuma na se oye aye. Na uka Johnson na ayeku. Dala no amam fokase eya se Trump na ama dano manyina ama dala na ba from no MPP amam motam no so bibi baye esi ya se a ye de se aban na wote so no so si eja ekosese market ya aban na e de ani e de turu so dala no me no ma abafam kakra aya aban no se no e na ma sa no ma na e de abasa enti me se MPP, me pure MPP, but I dare a customer a year. SOMPA FM. Just like no. MPP by the end of me. Oh my God. But now, you know, I almost on a and I'm a Mamu. I had no more buffer. One more to I have a get you. I don't know what I didn't know one another. I'm not going to tell you, I am Colorado. Let's try. Yada se eno onso de onso betimi abam 0260196064 ko wankra ta moboso no eno ena yesu esu adwene wo ho fanso de brem we bi american no Facebook ho ye live SOMPA 106.5 FM Accra for adwen kire bra be kenkan ma udin bia ofrefri wadru SOMPA nkran ba ja original poem de wo hia me SOMPA tachimai apo yenko anopei apam ya chamu ani jumeda mbodi magana mai na mpesa mkambi bise mamena mame tokunu as chief justice now say one prema just for million tan asam so no kama no ti wo musu no wa ndizangu afuno sabe wo mo ni asam da eni to mu di asam da dia na so ni say na no metra so mu nkan ye ma no dia nene oyi wo mo ngwa kan obi asam de na sangu afuno se do ma ko yenko yi wo mu ana de bua na fone ko bua na ne da tun se wonu so mu nka no kora na so mu ni asam trene no do no mu ye adwuma no aya sabi Ghana yenyan saa enema no wonu se nipa no so wonyen so nka asam ye da wo plus no want man yi wo mu afiri wo ena no metan wa asam so dia ende wo mpe wo mo so mu nya no kwefo we kese ma amene bibi wo ho ana so wo mu nim ni bibi wo mu nim de kwamboni bi a wa paso enti na wo mpe wo boa wo ma da ngwa fo no enti na ena no bi so ka zem bi ze ewa ba wo mia ewa mama ba wo mia enya sare ba wo mia to to na ma medidi wo
And as I said, that's one part there. Any rubble, Magnolia, brought past and another just went one for one. And then what they bought my hammer. When you mean as a woman went man, or meant to be more, a memoria more man, so you are mamma, I mean, I have one and over this year. And Dominas, I don't know, Minga Medase. But that's it, Apo. Now, watch at my phone in my son also. Obama, Yadoba Cafre for no Hone, a boy, or Hona, Yakwakofa, good year moon sem 0260196064. Would they be out free from Punk and you? Hello? SOMPA FM. Would you not so? Would they be out free? I'm sorry, but this year. A Sarba Bibia Boko, dear. Uncle Dominion Pie, but me holding papa. Yinti no pay. I no pay my infant more than my Euro Justin Kudia, MPP General Secretary, so maintain. Hadia Safia Mohammed, Deputy Women's Organizer, the Nick Organizer and Katankata. Now, Penny, NDC4, dollar bafom, petrol bafom, Empire na Ghana for you know, Bonite, and you know, Homapa. Now, on mine, you know, Yamuntoyen. Now, maybe a young system pass this year and say, under John Dramani Mahama, your guy gay at Samoka, under John Dramani Mahama, said the predator, guarantee, and I said, oh, ye. Said ye, oh, ye na, a diabra, my Ghana, your guy guarantee at Samoka, and your dear attention in our dollar, and next consecrate a 70 Ghana. Dollar no baby, no businessmen in said, but not Trump. And say, who has said, no, do America. I'm a businessman and woman, no. I get the social, no, some kuta America passport and Kasa, our country social, no. And I'm a man for dollar na kaya omhua, a good uber from many because dollar na about from affected the Kuna. Dollar na about from no Shekai Sakesia, NDC4 Pito. Dollar na about from no share, some medium fee, or $10 said, or check a lower. Ghana for say, MPP were paying one no mining young for so, and not to the free education by ye. Ye wouldn't so share. Nanya dollar about from me as well as I'm to a deal of Bosnian. I secret man in farm and $1. I didn't have a time was so many states that they be a canyon French reference in Ghana for say. And this needed the part of the end this among you and I by more what is what on the map. Kick. Not the Akuba, some dodge to talk. Some dodge that's what you know. And then I must swap air cost under NDC. Family and friends are more calm once them. MC, MP, or not what for MP. Why? And then, maybe a straight Ghana for three. I saw for some Casa, and that's so food blue, as a Jomama, Brenna Ghana so. Now, the time, not Ghana near Chim, and a half, a Kutana Nado. Yamin Mamabo. SOMPA FM. Adwenkyerɛ sɛ hwene no obi a de fatenanim wonso saa na betimi abamu 0260196064 0260196065 na yemfa wonso de udi ne bia wo frefi so mpankran ni we did the above because some Pakashaman. Some Pakashaman, yentu. We have money, you mapa moye. Every say, ye started say, ye got him, my pen on the bed now, about Papa, and yet got him. In so then is soon cry. In so then is soon cry. Just say, a mebruna, but betting task, edit your margin, if you or my joma, he say, Ghana how in our swatino. Sam mebruna, betting task, any 11, edit your margin. I yes, I'm your man too, if two, if you are moving to Ghana how in if any person. In so then is still Korea. Also, then dollar above from Okotobo, there, I say. Now, just now, I must say just now for cement, never say. And a matter that they mebruna. Better time they do or margin, you do margin. You don't have good social media, any assessment, so any a petrol, so petrol. No, I said just a saying. I may say just petrol near saying. I may say just petrol saying, and I be denying at petrol, so I say a cost rack. No, I must have, but no one back at the petrol near so. I remember phone and any. Or some pa. The abati be a new.
Within a be afrefi. What do some punk na ya makasa honte mame? Stephen Yentiu. Many of them are about to say, and then some are kind of because Manabua, what they tax, the tax, pure water on the tax, or the tax in our total crano, and so what you need, and so I have to turn what you know after the Oba your way to start taxing, because then I'll find your man. Nana go did the tax did the home prayer or the whole tax, you know. What me, what so now what move over. I am moving, let me car since I am to car, me car and so air condition that. But and that I make a so AC. The entire that's when I become. And she's a certain point for I don't buy any say, Omuko market man no more, Omo Casa, not prices and another emerald. Prices no, and me go at once, sir. Because my sister almost a commercial card, Saturday, almost say, almost lot of person. And she had a catacata. That's I say, I had catacata, that is one so. I'm paying for no cooking or Mama Biaba. Now, that's better again. I'm coming, I don't want to get on with you. Medas me fadi twato na yede ofre dwumadi na si na fe yakọ agudie pono so na yakọ fansempa e wagudie ma no pedi binum aka chiachi anapa no ya tenetene no udie ne bia ofre fi Patia pen Steven chima sompa mo sompa te chima Steven yonko interview ele na ya musu dia na ana we am tie news e say dollar na ba from tin we wote so ya say dai wote ni ma so ba na say ne boy de da na ne boy nye dia na Really, my entry when Ghana, come up in down the man Mahama and send me my madam. Yeah, that's it. And what dear, I no pay aha, and I bring no me a quina ya day or free you may no see. Yeah, co. Maju, I mean, through soon if he been covering Pongo, or who said, or her woman or so. Let me say, APAM, ye befu futu. Adwenkyere it is sehwene obia de fataneni no correct but ye besre say ya ye bie ye ma akwanya ne se wonso for wadwenkyere bra ebimu wo hore ya nakasa na no odin yeah no correct ya na no odin intini ye besre say ya omo mfa no boko emfamaye but ya say na bibia timi akonkan but I think say you know we are having a good day intino ewi ene haji ama ochina no hey of acrobat to be obi am chiao I say God have mercy upon us can it be God have mercy upon us oh but you really say it like he does yes mo wa ba adwuma o wa ba adwuma so me kai what them pattern Nemo na wu hu no just walk wonderful but chena wo ginam so franka no e be ko because amanfo ayeshi enti e be fa ne sa na chese ye di esi me da se eja mama papa mo ne nyina ye se bi mama na papa tire ne se mo mama kasa homra nyam no kre nti ye besre sabe o ho kwan se o kan ya ope bia nanso nyina ne fata good you say where your freedom ends I hold be so ne de obi hwene hyase efiri itu timi to me teacher bi o kire made wo primary say utimi to nsa se de ope na emom hunu se enkobo obi baby a wo to nsa de akodu obi hwene hyase efiri ho nti ye kasa no aye kan ya ye mahomre nyam na se ye sompa de a na ya primu akatua pa sompa ene kasa pa nam tu kasa ma kasa homre nyam din ne nsesa ye din ni OBREMPONG-NANA KWAKU ampoma bo me de ene kam ADWOA ASARE ena ejapia APAM DADAA AAA mo we
Ghana Premier League is back again. Abusiaya Damuase. And now Subiam Yatanase. Where are some passports? Yes. Some passports. Sakwabana say Yatanase say no one else Bia Yadi. One month for ya, one muti and Yasam Ketuama. Name Pacha, where your bar. Na bosumi bia so na chese wo bu nsadia ene na ya wahye ne so dia mame so secure sanitary pad no eno ne pad papa ya chese ebetumi aboa wo na di wakagire mu wo hu sa wo ba de ewo so tumi siesie ho na wo siesie ho na wo siesie ne sei wo bosome no so a eno enam ye hunu se wo yo ba anase wo te sei yankasa ne sa ne nkire se wankwa kwasia pad papa at a secure sanitary pad na wo tumi afan siesie ho anhwa abewi akire no rushes bi ne nyoma bi ne yade bi ahwa abokwa kwatete no do how kase pa babrao enti oba de hwasa dada nyina no secure sanitary pad ampa ho da biara da na me pa choshanen so say wo ko supermarket a wo do ne leading shops a wo do mu a won sa betumi akabi na nyoma nyina da enso atumi akoye dia ma ye na ye ho tawmra na ye fansam no ento aso SOMPA Sports. Yenina yetie SOMPA. Yenina yetie SOMPA. Ayenina yetie SOMPA na chase enyasem keto amana me patron tantem so no yensa sam no ase emfafra fisem wo nim se na 3 pm a krobia kumasi asante kotoko won betumi aboa yonkofa kansie na woni Adom Football Club no enso tumi asia kan chase enyasem keto amakura na me patron shanen so sasa kansie sonko ye betumi apaso no ebekoso wadakwaja che training grounds a eno ne kakwa ye free woba ya me patron ye jejemu enso to media metie for na me patro ye bowra mu transfer windows ni mu a na ma me fanto wonim se FC Summer Test 1996 no wonim se wo mani abriye pa so Legon City's midfielder ya chosene dinia branche Alidu Mohammed no abranche ombetumi anya no na FC Summer Test 1996 watumi akosi akan enso tumi dia ma wo munim sa this season no enioma tumi ankoye anfama Legon City's boboko no ya chose wo muso tumi awura mu our relegation ya chose no ne asemu a eno free waba eje sebre FC Summer Test 1996 no wo mo dia to abranche Alidu Mohammed enim sa krache wo pese Ghana Premier League no wutumi ye heavy na wusi wakama nyoma nyina da tumi koye dema wa ene na wahwe research se transfer window no a won ma bie no wo betumi do wagim na nyoma nyina da enso tumi akoye diama wo na me pacho asante kotokobo boko no one ne yewura wonim sa branch ya ne din and Benjamin Sevanyo wonim sa branch ro sina kan Edman so atrema football club no na me pacho per reporter metetie and sa krobia komasi asante kotoko wo mani abriye papa se branch ya Benjamin Sevanyo no wo betumi akwakofa no na afenuoma nyina da tumi akoye sane be ya na season wo besina kan ediama krobia komasi asante kotoko eno so ne kakra ye free woba na me pacho ye bowro mu Lagos Cities one makache na orani dine Kwame Jomo wonu ya communication chief at the Legon Cities na bapana nya kwanya ne Samtrofo dinkomo and watch him some no kwasam pa no such as and you might be shadan koye was so read this season no bono de wo boy na so ade ba ko betumi aka se wo mo rely dodo e wo mabunu no ho se no ka ho bi ana man twodie e ba wo mafa. It was probably, maybe at this point or at that particular point, maybe the choice to maybe overly focus on youth cost us. Because we're doing youth and experience just a couple of seasons before, and then we decided to go with this model. One of the things that we quickly realized is that in as much as these guys had a lot of promise, you have to be at our training grounds if you had the opportunity. Anyone who was there, we're training at Legon Ajax Park, so it's an open arena. Anyone at all can come in, and they will tell you, we are playing some very good football. Even in the games in which we lost, they will tell you we're playing some very good football, but there was a lot of naivety and inexperience. And experience is not something you can buy on the market. Naivety is not something that you can just fix in a day. You need to get the lads to believe. And at some point, especially when there was a lot of pressure on the team and we're not getting results, you could clearly tell that even when we had opportunities in games, these guys were so scared, they were afraid. That kind of belief in themselves was not even there.
Abusia where kakra ye free wapa ya chase ya jajasamu enso atimidia matiefo na madam Evelyn Siasare wonum sama me wa ya panyipa Adema Hazakes ladies wanu akra ya ana ya panyipa be de akire Adema Sports Writers Association of Ghana ye twanti aka se swak no na me pato wono so nya kwanya ne central fort nkomo eno se hwe wono aba football ni munya ne wose 25 years ni a watena bono ene ya hafo mantamu no yade a wonu se satena wachana wono womuni standard park bako pampu sei ya ombetumi de omunse si womobo akasa no ne park sonko a dan nyina na dehye ye wobono ene ahafo mantamu kwa kosi akan ya womo ebetumi akọ about 25 years and now about 20 years today. My whole singing. Only standard park, bako standard athletics, all the three have for regions. Seasons, omobo coronation park, so they're park in it. In terms of being intentional, now you play football, and also about their career, and that will be the number for Friday, the man. Abusia na chose anu no we Madam Evelyn Siasare ena me pato ya turning kano na anuachi no ba kire mu se drumba bia na ha dwene pa se as a women football no aya na yentumi wa 1 year se ne wasanke ase bi ton wa adwama so man krofo tobie no sa ne ma no nyina da entumi nkoso no ka ho bi ena ma ne ema football no entumi enkonkan e ka training e wo women football ma ye be ka se e wo form but se o de e compare so ene man de na like I say it's say the football na 25 years na bedia e do bedia nanka was a leverage on that in 2004 that no na amafoni big na ball na chipa because na 1999 Ghana nya first opportunity at World Cup after 2003 US Los Angeles na emema ni nya kwan ko so na obia gene ya na say once e ma di kan e wo wiase nyina gukensi no esa Ghana ma bo mu no ye na se wo se sa bre na apan no odi nani ekire mu pa na nka ye nya fa leverage no free ho baranko ba no sa Abusia where panyipa de Mahazakas ladies near turning kan Madam Evelyn Siasare na me pacho no achi no anu de baba tuja akire mu se nei ene awutumi hu ne bin mashase akeka akire se wo hwe women football no aka na ye bono a ene o ma shedan koye na so mo de toto basa eya ma football no se hwe e bia nko na wo hwe mu kura no Ghana de no enkranhye ewo mu yi I think say obia one man na yenhu say the man near matie no e na obegina baby aye ma football there what you subasa na mamenka say emre bia na statistic baby o share La Liga na omo boa aye attractive aye e man side they started like yen start wa here and what they did na say omanka say create omo content aye efi no a war in they created their own content and they went to the radio stations the TV stations they gave the content to them for free mo de mo nyina mo ne keke aye ye Ghana ha NTV NDC ade aye nya no kore no omutimi na ye no si La Liga fa se ye ade ko enya no kore nkofo timi kama ne tonkofo aso na ade ye no kore bebo aye SOMPA Sports na me patron ne krokrom wo ya chase wo jan central for kwama won makono ana Madam Evelyn Siasare wade baba tum sa no kwasampa ne se ne no ye wo mani buon ma won mu si won ma kan te se mema wo se ebimokra ne mema na hyase ya chase obetumi akase women football no si ye krokra ne yi a enmonya bebem a man always a man in a trouble because you will live in example. Doris Bodu ana muhuno no. Man and never bow at and in your bed, my dehuno no frame. That I'm not so my teaching be a friend and nephew could be amping. Me teach free, Kumasi girl secondary school. I want to say, ain't she on a firm so who girl be? Anytime be a member Bobby and Obobi. And another person can be a friend of Santua. Unfortunately, Grace Santua, tell me your man and a Kata and a great band and back one. And I'm going to make a father. Abusia where kakwa free wapa awo panyipa de Children's Sports Writers Association of Ghana ya swag no Madam Evelyn Siasare ana me patro ya turning kano na officially mame fantumo sa Ghana Football Association no woman Star Times woman so sign a contract and we 5-year deal ya chase nyame ya domu a won baba ya official broadcast partner ya no kakwa free wapa na woman so tumi dia boma Ghana Premier League no etumi afanentu apa de free
na me pato on this deal no mame fantomo sa sika ya cha Ghana Football Association no one mo sabetumi aka ye 6 million Ghana cedis eno ne kakra ye free wapa winim se oba de was so to me secure who secure na say who secure with secure sanitary pad eno nko na betumi abra wo ebra wo babia wo bra national bosome no enso tumi aso sa no eye secure sanitary pad was send your babia wo flow ni sitia no enko nkoto pad bia wo montenso won idea ebe wie che na oba be huna mane wonya secure sanitary pad a wawie When the rushes to quanta ma pie, yata say enya sem ketuama. Na me pato ye dan ye wotel. Sansa just say safo kantanka yes. Bema pano no wa jinaja. Ya what yamana nsam no to aso. So the amount for net for another pay which what in so na no can hit patch no so me can forward am na no pay esan so baby yo bia no kona so squad to Jennifer do to na bia so ntimi come on and for my son say and no pay that sorry and we say na wachi brem so honam na yo esan na ko adwuma e ha adwuma pa me pa to the can hit patch ne bin na tar one so manum no ko ni du so no we say jano nya so etima ko so etima ko nyuma so na te say wetima kwa ko so na bia so no etimi aye kama 0599802297 number 5 just jemo champion no almost da ma fi yan fa formatted bit no and so ento so na pen fa ma defo na onim se enra na je se some mama be bo krom honum na enya sam kutu akwa Manchester United and Tottenham Hotspur na je se we no uko EPL no ma 16th and 17th and anra omuru ma Europa League finals na je se we no enya sam kutu akwa na je se starting game United the pressure severe Tottenham am for so United supporters na je se jije wo for GDS anya kra no so United ade am the cap no enso 8 hour finance one time not as a Tottenham Hotspur be twama you ka kwan na so United so no entimatin na anu na so we no Tottenham enso ko game no na eyade opiam say na Tottenham etima just say Newcastle for 70 years now. Almost 18 ever be trophy no chi Bologna and 18 ever be no Crystal Palace munya no. Na this in their history no to be the trophy this season. Almost 18 the Hurricane Edward so na just I don't so as a player. Na onye trophy that this season. Also 18 the trophy tonight there Tottenham enso Everton na man for to so to me Jesus for the first time history no. Tottenham must be between sweat my Edward come and no. Almost 18 kokwe Edward come and said mu sam emete for no to mo come back United so no. And as one appeared with some United for now Manchester United team we na kwa the first time we na just toss makuma ko aduasa omuramu into a cup final and into a league game final na session the first goal went on we so about toss makuma ko aduasa makwa Manchester United as a club in history no na so almost there the mom take for so na pem Johannes na ADWOA Onana enra masa oko IG and Instagram na say na kind of X no so na amofo dinner tem papa chance no we go am you consider no do to na so ade so bo boyfriend ADWOA Onana na so no Onana uhwe ma we history no 2017 or the Ajax Santano sina kai at the Ajax Amsterdam or the Share Manchester United na some you say Marino so you touch the Manju team no na ade na Ajax at ho am Manju etwa 2-0 and no 2023 na just Owrem so Inter or the Inter so ebe share na we Manchester City so etwa ma ka ba kwa na se na Onana na se no history no say Owrem ka fana na say ade have you papa na enra was that Manju as akwa Christmas or the man you are what tell you back walusu and was at them back da man you was losing there no nana na so history no so no ana no pere mu sam ama United for na Casemiro
na onim say before enu a game no akọ cup final no mako empre enson na just ni nyina waje na do to na so ogide say no Casemiro history no enso betuma repeat na so na for the first time Casemiro so eno matuma teta na Hurricane Edwin enu after the game no akọ ni IG and then the X account no akọ twede say Tottenham congratulations man former team so both team nyina enso abaso na so he mean ono so be the first ever player and oye Asian also atuma cup final say Europa Cup final no enso e woni team na fadum sem emayatifo na Ruben Amorim na Amorim Paul no say mama say ato say no meka to say Ruben Amorim no Manchester na to mako 8 games omo timi ehwene no a enso asabe kan no and after the game jetwe Ruben Amorim na ebusan say na ukwa mo ne say atete so oboko no so no hwan woni ba bia akọ say bia ka dwon say ka FF side bia news editor na ohun enema head and fa na bia editor na say bia oboko da say na Ruben Amorim chema ono Buanya na ji so ko ba bia sampere fa na o man so me pam na dia yes and wa jotum o na so no as a coach or resign there buanya na ji so ne ono resign sampere fa ya wan so me pam so ono ya da compensation o nya o be tem ayunta no yesema if Ruben Amorim so aso de ba no pedum sam emi atifo adwumadens now Bruno Fernandes asu chema na season ya dia o de kwa command penfo Sergeant Ratcliffe say na team no we just say bema be ya bi Rama me nya ta de team no ono so champion team na so happen be bia fan report against Arsenal and other clubs in ya and so need to monitor the situation say bia ono so no o manya signature no be snack na Arsenal team no and no challenge and also when Ganacho, Nini friend say Robert. Now after the game, and say Ganacho Suko Gratina Argentina for the massa. One bar there on motorbomb. Now say no Ganacho boy 19 to 20 minutes. Now I don't know me opinion friend say Robert at the cartoon I say na real friend say Ruben Amorim no or when I one thing who say this season Ganacho epic for my partner so no onim gentia e opinion no and so 17 anyway so na yan fans me nsinya me adma china Jack mu bia de be ati fa hit patch and so tight and pain. It all can see Musano, and so well, who number be your piano now so I call you know, come on, wrap you up now. I will share your day. I will make a huge patch and secure sanitary pad. No, I'm not just a jumbo quite when him sat down a dungeon. I know you have a shadow. Nessa, I was your boy a dinner to them war. A Jimmy Pacha no pay no me day. And I could see a Jewaka dear Boating. And now, many of them myself can tank. Yes, one also bomb me chidom the day. And my defeat some yaman and some no. And so to me, Baba, some ya was a this is our own. Let's cherish our own. Not Ghana Premier.